mootichi baxantinoe amuwi annuwi woduwi hito keeshitini anninkenna mootichinke maganu maassamiyo hekko maganu qaali soqqamaasinete loosi aana hananfo mooxiinxallo techo settikkita ledo assineemmoha ikkawo mootichu maassawennanke xaageeshsha ninke lowo geeshsha maassammoommohu mitu woduwi Facebookete aana astinay hee'noy soqqansho woleho sayisate wo'naal shala'nay noommo mootichu maassiro'ne wolootuno suffinaytanna tenne soqqansho aana baalunku mitteenni magano magansi'neemmotanna soqqameemmota ammanneemmo. Techo settikki rosi birxichinke Yerusaalemete songo yaannoha ikkawo konnira qummeessa ikkitaawota maganu qaali base afi'neemmohu hawaariyatete looso woyim soqqamaasinete looso tonaa ontenna tonaa mitete aana ikkawo togo yaanno. Ninkeno gantoommohu insante gede mootichu Yesuusi eltoonni ikkeyota ammannoommo yaanno. Ninkeno gantoommohu wo'ma insante gede mootichu Yesuusi eltonni ikkeyota ammanneemmo yaanno. Tenne aana addi hedo kayisate rodu Pastor Bayyani Kanaaduyi Edmontoni katami ane leono xa'mo'ya kayisa'ya albaanni mootichu tenne xiinxallo giddo maassiranke gede maganu cankara Pastor koyiseen. Heeshshote maganu galatunna arrinyu guweenyu ate maganinke rekko ate fajjokkeenna techo mitteenni gambane ate haqaalekki mitteenni la'nammora ate ledo xaandammora mimmito jawachinshammora tenne kaayyo tonke daafira galaxxineemmo qaalikki mundeetinninna maaluyidi zaafamiyote ayyaanuyidi zaafamiyo taaga qaalekki zaafiyu qullaawu ayyaani ninke osokkira qaalikkida tiro annonke gede huucci'neemmo mereeronke ate ayyaani ikkawo gede ane afiinni fulaahu qaalikki gobbaa ikkiyokki ikke leellara ate wiidangoha qaalikki yino gede calla coyirammora kaa'li ane hano rodi'ya hona arrawo surrenkeno qullaawu ayyaani kizayte ate buuri qaalekki macciishshitaare baala ate maganu addi assite maassitattara huucci'neemmo qullaawu Yesuus su'minni amen. Amen. Pastor mootichu maassirohe ayvaddu duwi techo xiinxallonke birxichi Yerusaalemete songo yaannoha ikkeyota wona kayinsoommo lamu diri gedensaanni Phaawulosinna Barnabaasi Anxookiya dirriteyota xiinxallote borronke kayistawo Anxookiyunni alba suwamante fultu woyte misiyonaawimmate woyim soqqamanchimmate doogonsa addi assiteyota la'noommona galagalte daggu woyte addi duduwu haadhe daggeyota maganu qaali kulaanke. Kuni duduwi hagiirsiisaa hanafu ikkiha ikkiro sufe kayinni hakku hagiirrinni gumulara didandiino mereeroho qarru kalaqameyota hedote babbadooshshi kalaqameyotanna kunino Yerusaalemete songo assinay gede kaima ikkeyota la'neemmo. Pastor umu assite kayisattonkehu hajesi maati tenne umi beete kiristiyane giddo hedote babbadooshshi abbituti goofimarchoono bayira songo woshshate kaima ikkituti guma haja maati? Ishi maganu ohe maganu mini ikkiyote attori babbadooshshu gedeeri baede genno ikkiyote noolla mittu qarrino nookkiya harede genno loosu qarru no akko qarra raano maganu ayyaaninni maganu wolqanni tirrannaati techo geeshsha illo bireno maganu mine beete kiristiyaaneete giddo babbadooshshu ille genneyo ikke genneyo holla xaano ikkawo albirano ikkate dandaa Yerusaalemete ikkihumaati Yerusaalemete assini songo woyim Yerusaalemete assini gambo mayra tironna atti gambo daafira nabbawate hawaariyaatete looso soqqamaasinete looso tinay masaafa tonaa ontikki fooliishsho anaati tenne xagganfay
tarik anfa awari ade de loso folisho tona onte Ansokia o he daw beta Christianera lamu ayna timanni mitten iti magan fra gamu ayudota ina yote gobba elamoret girkete kale chorao na ilaman sakai hundansa ayudota gamu kainni azabete ina mannata azabete ina manni ayude kyoki bali gudsame wala dagatiyat ayude kyoki manna bala azabet inetoshna ayude ikkiteorino wala dagaydagiorino ta yesusa ammantu geden sanni mitten ucira jamartu basho mittedo folita ayude nawle daga mitten mimito nafa dikissa mimito do ditta mimito ku ofoliwa ku dofolla ku agyo udunnici ku udaga ayudo to wala daga mishada fratiat takaenni yesusi maskali mitto asenansa mitte ofollite mitte aga mitte huucira jammartiyo etiro noda wopma atti mittimma mazafu yanno gede mittimma kite dilentiyo ayudo tawina yanni barcun teoret insara barcuma ya wagan sati maganu ino sawgati buden sati maganu ino budeti lekete alenni aga itawo barcumu wogaya aga itawo uri kani wole daga da guri di barcin teoret ta yesus ammantu geden stanni ku uri azabe kitu kuri awrota kitu barcin teori kuri misha jammarto yata mittenni ita mitteo folla hima gesha arita dion hakko denna yerusalemitenni ikkiteori daggio mannotu man sadik kula mazafuna ayudota kuniman falsawet undasa ayudawete falsawota yesus ammante tambakan teori hakkuri yerusalemete dagge tenne ayude kiteo kira bete kristianete ultidara keneno ta bete kristianete abale kate hasedino bartimati ne gatate maganu mangiste ragrate bartimati sta ayno bete kristianete abale ekkara albani balate bartimati sta yitaw timerte tamati sa jammarti kuri manna yerusalemete daire ayno soinon saudino min saka ella dagangio wonan sadagukkino shin kagya manna ayreno on sayo hakkuchoy barcumyo kuledo mitten itanna barcumyo kuledo mitten hucira wonanni ayrten on san ta in sadagge tenne kappu timirte tamarsiza jammartu geden sanni wonay busha kew tenne rorio haikari cioè batre hariat bete cristiane giddono badoshi batre hariat na wan hajo atte badoshi abituti wan hajo barchemu guddatia na muse higge woleno barcuman na woleno musa higge aadisate hafisa ne yitaate mtete dagge awlos na barnabas kaanni gotti asitaw yesus hacallat insa malati timirten samalati amanan samalati yesus maskalat uri yerusalem de daguri amanan samalati barcumat urida tamarsi sawte man gambane dawde choen sametto barchume maganu mangise ada sino muse higgenna arsatenna barchumate atita ne tenne tamartisa paulos kaenni de ni gata yesusi challat barchumanna barchuma hoga gaton kana bitawlo badoshi dino gata yesusin ni yani yesusi maskala challa yesusi ryo kasi ryo kele kasi tenne challa tamartisa kesho yada akku geden sani qarru hakku
batray hayena hatti Yerusalemete no bete Christian hatti Antiochia no bete Christian konne qarra sirate danditio kidafra ko oda marotin sanowa Yerusalemi hadde wolota hawariyate no mitten gambasite bete Christiane gashitari nowa gambate tenne hajo kaise hasawateti Yerusaleme haddehu Yerusalemete asini gambo waanaje hakwe ana lenishi magata tekulemo kunita barchuma hoinanni wogawno magano mosit kalakamu matsafatun alamete konsete tona sholete gano halakne mote magano Abrahamira atino ategeden sada gati lamakino ayrisnanni qaroshi konneti mereron ke da qarotenneti merero ne herahu kitne wilamyohu labba ikyo bali barchimate hasisanno ye maganu Abrahamira kulios dasate sona alamete shoylina satete shoylina konsete geshala nemoteno Israelawe kyoki wolun wosin tumereron sayr way sante de ronni borojichino hero insale do taade miteni satenna miteni agate insa video tawle kayu afrat hatirino bartimate hasisasi itahgenon sayr akuni Yerusalemete dai manni dimulla kay choranona masafu giddo bulikidanete giddo no gudatiat kirkiren sakichin ka yot hakika yote na awlo sikaini mayanno kuni manni barchumiobe di anan lela barchuma di gogasi muramiona wodana barchumio wana daka hadisati wodanu barchumate kina wana hadisati wodana barchumate kina anani lela ribo ana barchuma alla wagada fidio Rome safenna sajona inino umi korontosi lamalana tonata tela inino hatoyeti Paulosi barchuma hoga dikkite gatisati gatisahu Jesus ajalla magano challa ho gatisahu kina barchimeo dafra dikata mittu barchimeo kidafra no diba yani ti Paulosi tamarti barchimikini magano manino barchimo ke barchimo kiero gidde asiro barchimo giro barchime karsasi dino magano mana albani barchimo akuno barchimo geden hero wana hasisatina wanu richi wodanu barchuma tenne samati jor Paulosi la ne mote di manu barchimo koro Chuboho ye hatte olamaidin edi one de timurtemati wongela gata tadafrat mannu gata dogo mitte challateti annino mitte challati hatto Yesusi ammanate challati kan tawkina Muse srata Muse ore bude ammanate ni asatenna barchumate dikyo wongelu ammaneti gantannihu kunnya hakuyana metri wol haru down with ishidian Paulo imi dagyo sokate atisira maganu ya de se kafio Galatia o nemote tenne dani tamarti tembote murte wol agurana wole tamarti tawero isi rumanyo haiko mancho galla agurana so kanchu nafa da tamarti siro ani umi ya nafa atenne yomuta agure wole timurte tamarti jammaru maro kadi kunni wongeli go bani wole wongela sabaka o balu rumamyo haiko mayano wongelo ana leddinon tolere leddinon gata de ana wole leddinon hasidino barchum gata sanno ya challa hoggini akro kardinos isi giyor maade barchuma ta sisa gata de yinay challa ti bayata Paulosi karno hakko challa ti ata kurita masa kudusete
تمار جدايدر ستوشتاري حدود أقولي لأني لكده يسوس نو قتال تيوبين أما أنا نريد بجيبه لدا تاسيسا ولندار ماتي موسى وغا هذا تاسيسا بارتي ما تاسيسا باولوس كان ده لندار دين وانجيلو أنا لنداري متر نودين حطوت تمام باولوس يوم تيموثيوس بارتي شيوتا مصاف كلها إذا وانا تمرتدي بارتي تنونتي يعني تمارتي هذيك يوجي غارانه تاكماري دينو تنيتي ade kirkirensa Yerusalem sibsaba asini korkatino konneti ade Pastor motichu basse maastro he danchage dasteti taageshano kedo avisottonkehu hakkinni supe Yerusalemete he dusongo ana uti bayra hedumati hakkichu novino bete kristianite umi massagano uminsa vosinni uminsa sayodo gonni kaesse history wen gumulturi matitata hatte kreno hakkichu kauta wanna hedono kai hatton pastor akosibsabi ana akosibsabi giddo babbattitio head of it man di akkuni taga yurunni marte barcima ogiro gordu mangiste de inaita tamarsiisure calla agurranna yesusi soqqamano hawariyate umin sanafacho ete wi woma hundansa yudu da gyore kitio dafra munni woma barcimchol kilelo mittenni itate mittenni herate mitte ate fulate dagi insana bash amanturo nafa woma dikiti kunda meleron sakana yata na kirkire kyoyata meleron akko subsawi akichinni Pedrosi urre chora jammario Pedrosi mayi tenne timirtan kana Cornelius yuti yinanni hu minali taklumo harate Pedrosi shianno kitabi odafra maganu haaqe ajujaw isitano machishnum atte sada intaixire da mulla cha gorteti yenna ani to gore divete mo battete maganu mas no ha maganu keran si hadi battete yaate dandatto yisi ugaden sanni Cornelius wi dagguri sanka gangantuta ada maganu afterati sonko eu wala daga wala azabe battete insale dulce montawa de mo kire tenne tamati irate ala tenne fe uye hariota hatte kulin sayate ureta akko subsawya ninkera dirrigede akkoman lan azabet yate wala dagara ayanu dirrin sawe ayanu dirrahu wodan talalot kuni manni wodan insa kerancho hobe maganu bise masakkalate ayana dirze ninkera no ayanu dirri insano dirri maganu bado shedi basi ninkenna insamerero ida seokim bado sheninke mayrate asinemo ye tenne kula jamari taga anu inkeno dukani danditi okki duha kambara ninkeno duha da dinemo ki duha komanni ana mayrati worremo ta kuni duha ya no musege duha ya no ko ta barcimu getiya mara worremo maganu wori okya hatto asinonke maganu ayana ga disiwata kuni manni wedaninsa talala kyota kirancho kyota maganu hatte tawse lelisho yate wana fitna dizet aniro barchme wodana purro main ne wagnon roduwa ya mitore kulemo kristina ya wodanun richot wanu kristin dodi go bani wo nemo danozna
Wayne ushine mogara dikkiona gobbayan maal ambe mogara dikkio Kristina ya giddoti gufichu gara kyote Jesus getano Jesus moticha ine motomto akudancha Jesus terio kin hakwedi kyoana Kristiana gamantayo Vito Cristiana assau hakwedi kyo gobbanne afinan dikio Farsawo yani konnet gobban lellaw mannahu lellaw richianadi insa rikkata alenni qarranta wakwira Jesus kai wada no bido medo ta kana terin kara no mo dano ana famte mon Jesus getano ine mon akbar dancha makena no makena ana no ta farino giddono la tan farci la grel gede medo ta dano dire heren Jesus getano ita dano dire heren ni ganama do da hala ina medo de wodani fi giddo bushakio da fra giddete fulanna la wodanu tureno makeni ana ta fioti dancha dikson faya refabe afist in fulawo kai busha konnira ammana wodanunit wodanu trerenna gobbaydo barcindro waguduno konneta Petros urre pensava magano ayana edursi pensa di la gobban di barcunte okina wodana barcunte ore pensa wodan samura mohobe hatto ye mara ko mannyana duha ninke o minke dukati dandine mokki duha pensa ana worre moye kuloya esi choere kaita Paulos na Barnabas no urse maganu enne isa mishaw daga giddo asiota tagge kula jamma maganu daga de merero no tagge sai kro ko ayudan de merero asita tagge daga wano mandadikki badikki daga no badikki asai kro kadio bado sheworre mo kinati maati tenne sabaka jamma akoy gaden sanni baalu tamaki shu gaden sanni akawaro bete kristianete gashanchi insa marate dehu Yaaqobi Yesus rodo lamu Yaaqobi no mata kuta tagi metu zabro tibet metu Yesus rodi Yaaqobi sokasafio hakku Yaaqobi Jesus lubona no so derunziona Jesus re wa makele fulu gaden sanni Jesus harun sanno isramare bede kristiane tagashanchokyo hakku balu tamati su gaden sanni ore wana Petros yigede ya jammare maganu tende da nte shemo daga giddo umisi ha ane mannati annuti hizbanos umisi hizba fitno insamere no daga de merero no ayudotu achalla kikina hazabete merero no maganu kuna atagebe asi daga de merero no to ammo huriwe na fichu kaye hari daga de merero no magan tagese asiwe kuni haro richodiwe kyo bulu grande no safa mi oricinowe te gudera te hajo davra ye awise inside da seke kulioyat macharashao awariate de loso torawantana tona konsedana kunni dafraya maganun ni wahidjota wole daga qarrin sonke tanneti ane usane tanneti hawannaka ala yugen sami bere kusane daga shanchi ure ta wole daga ni dagge ayudota kiteokri wole daga Yesus amantu gaden sami ensa qarrin sonke tanyase ogoke barchime yinai qarrin sonke ensa tanneti hatte usane
avete quello ya. Na acqua fikiricciacco. Pastor Motichu, Pastor Master Hetano, dan Chedo Tikai Sotonkehu. Alale Chevate Kyo, Ayhudete, Wem Farisavianete, Barchima, Lobate Amadu Hanafikia Kyo, Magano Kaini, Albano, Bregondori, Blue Kidanete Gido, Dino Mitege Alana, Adder Dianava, Bishop Netalla Kiki, Bogat Netalla Kiki, Wadana Barchime, Wadana Ne. Tashiye adder dianava kuliota la nemo akoda ko a wongel wem ha gondovi avisi hana kuikko albano umi kaise noti maganu hedo barchima wem labballo challa goga mudde kaisa danu italelisha ikkaiko so dio ikita maganu seke kaise sala nem hakui anano Miteke Kovicho Muse Higge Ana Farisaviane Lo Gia Elbitana Latne Muha Ikka Krono Jesus Leo non Sasawa Kaise Kovicho La Asisa Jesus Mitege in Sarasawai Adya Didanini Aswate Pushate Adya Didanini Huchata Aswate Omate Logesha Base uitne manna kitne yaniti hasavion so hatte ka agurre yanni dikyo hatte agultine yanni dikyo tukyo hatte no amadine dinai maganu qali giddo baeva base afidiyota talo ferdea wole batanna hatte labyota letta hisabne yanniti kulion sawna muse geno gattavasisiyota wongelu gattiyota la'ne moyte caale ikkitotanna yesuusi maganu gawechida gorrami woyte wo'ma hasiisaw ikkitotanna wole muse higubbatine mori yesuus no hajjishe saeyono rovenka kayni tonne ajajo hatti su'mase umise maganu ajajo ikkina muse ajajo ikkitota sekkine la'asiisanke ate Bankimala ehunni hawi gondowe giddo hakko lawishi hakko malati xinqatui soorame otano kowiicho la'neemmo yaani pastor lameta motigatta ehu umita mo'ya tini bayra songo Yerusalemete ikkitu gedensaanni addi hedo ka'e hasawantunna torbantu gedensaanni hawaariyate muho mootiyota la'neemmo Mite lame sasete ammantio agadhitara siisahu konne tite murtio sala'ne mona hannitini muromaatio avanse kai fatonki pastor Hawariate te lozo tona onte polisho tona onte ate kiro lemina tettenne lemina konsela ne wote gumulo hakko sibsawi gumulo la'ne mo Hawaka affincite xinqitu gedensaanni coodhu gedensaanni kuno hedonsa mannu albaanni giggishite fushite xawisse coodhu gedensaanni bommarcho mitto ikkite abbadooshu nookkiya maati macarashaw maayiniti mitto ikkitu kiiro lemina settenna onsete la'neyote shoolericho la'neemo kakkalote gormonniya ittaakki gede Kakkalote gorinonya ya akkawaro no ahazare grikotu addi magan sidare ammantare tiya arisho agana bedahe haqqe tincho wa addi aynati magano ammantare tiya no ki maganiti hakko magandra Gor Dari. Minanafa Misekide Malata Biro Lamarita Sitao, Gorutacho, Maganin Sara Gorutu Gadan Tauya. Nada Hakichi Dangoman could be the Christiane EO. Beta Christiane Ugadan Sandino Hate Brenza
bira rosio bira sa rosi ne bi ma ker amate dandite kunira ta hakko si fawiyana wolu magana gornon wala kakkalote gornonia ittaki nitafe lakita munde dinare ittakina munde aggaki gede saakya qaltine jinonia wogate gornonni kya gornay wote badde ko dari gornay albani to gornay qaltine dishina qaltine shinonia munde fulteo kya ayat ittaki gede mereron sa sorre daki gede konnercho shoricho asitaki gede tiyate gata magano ammanate ni kuni gata teledo talar chedikyo ge gateo kanni yesusa mane gateo kanni maganu qaali anno gede harate tafifa na konne shoricho asitaki gede kakkalote gornon ataki gede munde taki gede qaltine shinonya taki gede na sorroten faffawget sortaki gede hattore fushitu geden fammi tenne gurana woru ki nusrat ne dino barcintunonte musegar set to go yanni ne karsa dino konne challa sitnon metu manni tayanna rege shakkote ikkio qarratrate la yinonne kina ako qarta yu geden sanni hasit niya itate dandinanilla hasit niya agate dandinai kakkalote no gornonna ekko itate dandinai qarduno akawte no qarra challa trateti ammana ako qarri daaki ni jana album musara zelawani tonala mala tonasettete atono tonasettena sajjota la neakro kakkalote gornonna ittaki gede qawite kulon saya ta adiskidare giddo raayete mata ajudate matafa lamenna tonashole hiro dano lemo la nawde mette churi challa ade ana lemor no he mettu ta eo he uno ta yori he chimitte no akkono maade kakkalote gornonya itakiti ye kakkalote gornonya tawre hankum sagede kakkalonte gornonya ita likke kitiokra kulio gede ajujate matafa macharrashao xafon matafiyana no hatte hasawe dedanna la nemoya kakawichin tabare morimati guda yara albani marati takuni manni esosi una fagatikkinni ikkiote ko musehi gedaf barchimu dafra kaisa karanta ronsori chibusha rosu rahadi muramari mittircho gonsiu geden sanni maganu qaale lawelilla maganu qaali giddo xafam yokkiu maganu hole yokkiu asitinonte ino ronsoni dafra challa maganu qaale lawelilla ra lawishikao masafu qaali islam gorri ha itinonte yanno andana bawo mama kalakamu masafi damartine ajujate masafi gesala enro umidra way gashoti tenna way wasin chuda nafsi itate gorriyo ha islamun na itinonte yana andafo gel roso kenna kristiyan islamun na dita masafa ul qaidin fananda kullan te lopino mudafrat ano ayran nan kelilla islamu gorriyo hayta islamu masafi giddo no dafo mona kristiyanu masafi giddo ayran nan kala antadi martine islamun na ite ya hatta ko islamun na itanna itaw gade dafra dikyo an sai no rosu winni rosu usuriani dama likkeda le kabba an yaha ahi yaha isagremo inariche mito martina yote gowa kolisho kirre dare mata wayna baka akte kirre
Goa amure nan dire mateti ane kristana ko bita kultate hatti kirre kolu shokiraya hatta kirra nokya dokya busha lela nayi mazabu timirta bita kulatote balatte wasa nitiyo ya da kur dimachi shemo wore horo anni yal ahi yal dagyode hundunit amana yate dagurem hite reta Etos ula nawde ahudu woga gidolo pitiore ayesuza mantu geden sani nafa magan tenne bala daggele lishin saw geden sani nafa kullichi ayranan talane hakko sipsaw geden sani di Petrosi Paulos uno wa mare hakko sipsaw hizbete alban ana bawen na balu ana bambena balu de hagide okollu geden sani Petrosi mitte itanna wala dagale do mitte tanna Yerusalemete manuda kuni manni Yaaqoobi seenaadhaan Yaaqoob beete Kiristaanete gashaancho waraan kutaanudha akkuma manalaa iwate agure fuliyo isa agure shootti nota laa'e Phaawulosi konne hanqeo maara ate tobekkate yi hanqeo tala mataan rugees rosu busha magaru dogo fane haaro samati te mohe yiro wala fano mote haaro dogo no yiro mara reatto kirre yatene dritti demote hanni maati no heti kuli ire ku chatate ani soro mo herakka ta gane samati sorri herakka ne dara gallila afidori non dino Rosunni likata budin kedancha budin ka yarin sem budin ke kaini maganun alidi adikki maganu budin ke alidi Sidamu deti te gobba budeti ne mo budun hakku dancha maganu ka alide de ke kibamawde kizamawde maganu ka alidi okyo maganu ka alidi maganu kali rore de ni ani ya dagu demu ya da isa halalu da walcho gangana wode awabu da walcho gangana wode de ni ani rozo mo tunsicho ya dagu demu ya bara sotia tabaho walcho fanne tamba sirate hafisa tenedi ani kawichinni techot merteta maromo maganu mastro Pastor addinta motichu mastro he batantinoi machishanonna da atanonke tageshanonke qinxallo lowo hedo afidhinoi ta'ammanneemmo motichu kidneno batse mastro ne techo la'nummohu Yerusalemete songo maawa ikkitara hasiisuro hakkiichono hasawa mirimati te songo gumulo wema te songo muro ma ikirota pastori loga tancha gede tapiasionke batantino evodua techono tennenni afitneemmohu bayro addi rosi heewa kala inoya ammaneem hatte giddo mittelamete calla kayse gumulate geeshshiwa techono bete kristiyanete giddo addi hedo kaawete hatte hedono sumuya te shima ayawete bete kristiyani umiti asitunte gede jajjabuwa bete kristiyanete massagano wa cimeyero mare huccattote maganu albani shiqe hattono hasawenna torbetiratenni roore xayanna walellahu annu umisi bete kristiyani fatna annu umisi ministre fatna te video hinga nanala nai hatti kainni di maganu qaali irkisao danatina logesha maganu qaalenu tonsisaote maganu maganti neemmo hano
logesha dadillisaw choy ikkiyota la'neem hakkoda fo qabu kaawayte mininka giddo qabu kaawayte asneemonte gede mitteenni gambaya danchu wadanii qaba konnettiwate millisa siistata la'neem gofi malchoho pastor integede hatte songo murtu geden sanni hakwe shole choy umiha addi magannawa kakkalloy mala itate lainkiha munde itate wem agate saikkiha munde dutnantio ikkisada wem talo gede govenoy ikkisada qaltine shinoyta we umin sayaveto sada itta ukkigede sholki hano sovote naywete maganu manni maganu qali fajjaante gede adamyo ikki mitula bahunna mitemiate mevevo adaman sa albani no ikko adantu gede insanni kainilla adantio ikki manileo adosha assa la ahona tenne sholewi umun sa qobba gede multiota la'neem tenne murono hasawi callatti hawaayat loosotuna onte lemina lamete lemina onte tegeshano halaqneem wayte bovote dabdabe bovesite ansokiuni daggumannoti ana lame manna yuda nasfilatina ledde tenne bovonna tenne sokka ha dawgede atiyotanna hatteno haddu wayte ansokia ho qabu giddo eobete kristianeva mote giddo eobete kristianeva lo polishonna lo hagewe haade dagiyota maganu qaale kulaankaat hakkuna fu ikkigede insanni baalun ku choppiye wen tappiye tenne hedo dafe qabetion saha ikkiyota ha wana pastor kaisintegede budde hoynayawiti aguvate loga qabesa ikkiyota la'neem batantino evoduwi techono hanin kenenela miteke lodevo konnewicho asomo lodevo konni giddo saoma yineemo wicho maganu qaali teodae hakku ditalo hoyannu wayte maganu atiyotto ikkona yaate mageesha wodaninke fano itata sekine bunta mawasi sawayat batantino evoduwa techotin qallonke konni ana gofa daggawla malara Aulosi lainki suqqamaanchimma dogo itao birtichi ana maganu qaale xiinxalline muhekka tenne xiinxallo misile teeno ikko dimsete audio tenni Facebook ete adjatani del saudafo umitnawa machishtenava la'inawa wolota hono saisinawa tenne soqqansho biso ikkitanawa mootichu baxilli coinse mo'ne miteke dimsate tallanota afitinaywinna hikichi afitneemo yitine ta'mitinaw heedinero hala'linshe konne albaanne gensiinse mo'ne hanayto beyyena atawa yaanno Facebook ete soy afitinaw danditinayta mootichu baxilli gensiinse mo'ne tenne xiinxallonke gumulate salota no magano galan annan kenna mootichanke xiinxallonke giddo kaa'lottonke daafira addi asite qeeficha wonsootto daafira galaxineemmo mootichanke annanke daa'ataanonke macciishshaanonke heedhaawa bakka baala qasa ayno coy giddo baala ati ledonsa ikkitae kaa'lattonsara maassirattonsara roore kayinni baalanka konni qaalitti ana intamme mule ikkitao mootichinke Yesuusi daawa qixxaamba mora kaa'latonke rooci'neemmohe addi dani olamaankeeti diinu oli mootichu Yesuusi su'mi usurameohe ekko galaxineemmohe banxeemmohe gatisaantinke mootichu Yesuusi su'mi amen. Walchoki ganganana urasi machishite
Panitosro e auna ati batia fotoya nugusuita rosi walchoki gangananda meke fanitosi weisini gibena agure dumbaraigi achaki megai afotoro anikagi Jesus no le doki Jesus no mineki Jesus no kaeki adelairi shoki